sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Hallelujah, hallelujah. Talofa, mahalor soifua. Fa talofa tu nei vangana fiafi de pa ia mana malu si tatu tunu. I tutono mota malawa. Fa talofa tu le sofa manu malu Yesu Kiriso. Ia lo tatu tua, ia por tatu wali. O ia sa fa pio ona lona finangalo. O te milu tu soifua. Ia malo uneola le nei fiafi. O tātou toi whailoa I fo I le alofa ma le anga le lei o le tātou o tua. Le au te whaatalofa tua I so o se tafo le lalolangi a te o tau. Whia lava so mea o e mafuta mai ai. A Amerika, a Alaska, whaasoloi fua I le atu Europa. Ia, whaatasi fo I ma Hawaii, whaatalofa ti a te o tau. Amerika Samoa, ma lori so I fua, le ngate lea Samoa. Si tātou o tunu o ni moteli salafai, ia, le ngata fo I lea, ia, o upolu, ma polima, ia, ma
so se tafa lava he o lava fo nei I New Zealand te whaatalofa tu ele soafa manu malo Yesu Keriso lo tātou alii mo le tātou whahola ia le toi wha so ina ma le toi wha ngā so ina o le tātou wa onga ia ma le tātou Bible study o lo wha ngā solo ia o te loa tau mawhai fo I ina ia mawhai ona wha mai ina le tātou prokalame le ia wha moe fo I le nganga o le atua ia po le alawa te ita inga le nganga o le atua mo I tātou malona fina ngalo le au te I tātou se talo le tuan mātou ta mau te whaaftai la u fio le neia fiafi whaaftai lo lofam lo wa ngale leine e pui ma e la vea I mai o mātou wola whaaftai lau ta ita inga ta mai a te I mātou ta mātou ina atu I la u fio le mātou wa onga nei fisoa ni mai lo wanganga ia ta tala ma whaamatala loto wa fionga ina I o mātou malama lama I lau o fionga ta ma ina I o mātou I loa ma vai tonu lau lau uputa mai ne I o mātou I lo fina ngalo. Tama, fisoa ni mai la o fio fa I lo le mana o I tama le nei a fiafi le mātou wa onga ono le suafa o Yesu Keriso wo le mavala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. Via le tua. Ia o le o tātou iai le vaitau o le masina whai o le nei tau sanga, tātou whai ngā malanga lua whelua se fulu. Ia watu foi lo wanganga whawhetai. Ia te o tau le ainga ia Keriso, ia o tau tālo sanga, o la o tau lango, I la upito la au mai lava I le amatanga o le nei tau sanga. Ia mana whaangasolo ino tātou wa onga mara tātou Bible study. Ele iei se poto, ia po o se anga waa ia po se anga tonu fo ilo nei tangata e anga ia o tau ta mama tina o na le tua I mawalalo lava le loto o na o se sao e whaapea o na tau asuina le vai o le ipo le ola ia ma soso atu e soso ani lau savalinga wha le anganga tal tonu ia e le wha moe se malosi po se poto se tangata e wha moe le anganga o le tua ai o le fianga ia te au o maua se ava no te au auna tua ia te oi o le atali o le tua ma o ona nei e mawalalo lava le loto ma I le whaongaina I le atua o se ava no whapene e mawhai o na o ina I lana fionga o la paulu o tātou I loa wha le atoa le eise na te iloa mea umos tu spaia mai le ifo I se ato toa sana o onga amen e foi lo tatununga ia e te ele atua I le whaamawalunga ai fo a ilo na lo fatu no I le loto mawalalo o le lo fatu no lea e whaamawalalo loto ina I o ta maua le fesoso ani mai le lii auani o ta whaia I se poto po o se malosi a ia whaamoe le taita ingalo na nganga le nei a fiafi ia whaaftai le atua wa mau fo I se ava noa e mawhai ona te tala ina haile nei mata upu I le whaatau I se furuai mataulanga pe lava fo ino o avatua I le amatanga ona ua malivali mai le nei mata upu ma whaatatano ina le nei mata upu ia ele o ia se anganga ina ia mawhai ona manipulate ia pe whaia fo ini tala wha ole e tō sina ia o tō ina I o tō whaifis furuai pe tō te whaitaulanga ili kei ili ministry nei no o se tasi o mata upu o mawhai ona o iai ina ia mawhai ona whaamanuia le atua ia te I tātou ai maise ia whaapeo ona maua I tātou le malama o le upa tuspa ia fo mai ua whano tātou tangata po ua whano tangata ona ua le ai se malama ele o whai mai le atua ua whano tangata ona o te le o iai o lai ai le atua a o lo whaapeo na matitiva ma o lo whaapeo na whaina pe I tātou ono o mata upu nei e tātou te le o whaia e tusa ma le fina ngalo le atua te le o teimi o tātou whaia ua whai o se tū ma se anga ua masani ai tonu le ka le sia va kuia ka ko fo I langa lobo o mer kimi fo ai fai lo pasi mer senge o ke ya kango lau senge le fo e pe ua whai o se a ua pe tauna ona whai ai o lo o iai le taatianga o le fina ngalo le atua wa umona au mai e le atua mo tātou a fia le leila urunga li lawa au mai e le atua le au wala e whai e la urunga li a whaifo e te mana o a vea o e makiusiano le lei o lawa au mai e le atua le au wala e whai e o e makiusiano le lei o a umalama mata upu I to tono lo a inga a whaiwa e mana o e whaamanuia le atua I lo a inga I tūlanga o lo a inga malau te inga la fuwa au mai I to tono tuspa I le au wala e te whai ai lo a inga
Amen. Wa umana au mai ele atua ta iala ta itasi mo le tangata malana mata faio i male au wala i te mauai. Wa uma foi ona au mai ele atua le au wala o le whaatua. Wa au mai au wala o le whaamalolonga. Wa au mai au wala o le upo le poto. Wa au mai umai le atua mea umalae whailo umalana upu. E o fo ila le tūlanga tau le tamao ainga. Wa uma fo ina au mai ele atua le au wala mo le tamao ainga o lana whanau. La fo ito tono lana fionga. O le fia fila nei, le la tato wo eli ia pe a fo e fa pa wani ani le tato mata upu. Ina ia hao no tato malama. Wa umona o tala noa ile se fuluai. A tono na wa umona o fa malama ina le se fuluai o lona a matanga ia maritulanga o lo ia le se fuluai ma lona taatianga ile fina ngalo le atua. O le se fuluai ele o se mea oe mau o le se fuluai o le mea le atua. Fa mai le fetalai ngā Yesu, ave mea kaisala ia kaisala, ai ave mea le atua i le atua. O la ia i tupe le atua i totonu o tupe. O le a, o le se 40% o le se furuai, o le mea le atua. O le taulanga la, o le mea le na, o le mea oe, e le o se mea le atua. Amen. E ese la le se furuai, ese le taulanga mea, la le no fa utala ina tatou mata upu, tithes and offering. Ha, o le taulanga, excuse me, o le taulanga, o le mea lea le tangata. Amen. O le taulanga, o le taule totongi e oe. Amen. O le tithe, e le o se mea oe, o le mea le na le atua. E te ona ina i le atua. Po o ina e la ta o tonu le atu se numera foi mai o le se fuluai e a o ina i tatou ina i o tatou mata ta u le atua. So o le se fuluai la o ina e fai lo ai i le atua low usitai. Low obedience. E te ustai ai. O le se fuluai o ina e fai lo ai lo nga wai. Your willingness. Le mea mai to tonu o lo loto. Mana tua fo tolu tu spa ia fo mai o le usitai ma le ngā wai e ai I fua o le lau ele. You know, I'm been repeating that scripture for weeks now. O le usitai ma le ngā wai. O le usitai la, e te whaia I lungo lea, o e te usitai le upo le atua po le se furuai, o ina e tofo ina le se furuai, o se furuai e tofo ina lo usitai. O le taulanga o ina e tofo ina lo ngā wai, the willing heart. Amen. Le la tato wo e vali atu. Le me ese le taua. Na ilo tato nunga no fa pena te pena e o te tala no le mata upu tau tupe o na lena upa ia tau tupe mo fa malamlama ina. Le la umona fa manino o tala Paulo le tusi ai foi. Ale poto Solomon le tusi ale faila unga foi mai. O le tupe e ao ngā I mea uma. Amen. Wa tātou I loa la, I le tātou wo la ma soifua ia, e ao ngā le tupe so se mea lava. It's a great tool, or it's a good servant, but a really bad master. O se au na le lei. O ina sa o le tātou wha o ngā ino le tupe o se wha manuianga. Sa au wha pēr la o le aru tātou wa o ngā na I tana noa I le maamone ma le paketi. Ono ese le tāu o vaenga na peitai. Ina ua fa solo se va ai. E folinga mai o le tele o vaenga I le o ngai le tūle na. O te ilolo o iai ia e pei o lai e tangata o te iloa anga va ai le mata upule na. I know e tangata qualify la to I le whainga o le paketi. Amen. E te wha o ngā ine tono ai. O la lau e ia o ngā wha pēnā fo I lele. Ia o te iloa au, ia o te le anga va ai le nai tū. Ai ei le tu te anga vai o le fai loa le o le fina ngalo le atua I le vaenga tau offering. Amen. Le la tatou wo e fo le tatou mata upule na ina ia tatou iloa o le o tatou silafia le mea ta o le furuai tithe. Le alo la tatou wo e au mai pe no fai atu o le se furuai o ina le a fo isa ili mai ai le atua I le mea ta o le usitai. Le obedient the obedience po o lo ustai le atua o le taulanga o inale sa ili me ile atua I longa wai o no fa atasi lola ia o le usitai malenga wai e ai fu o le lau ele. Amen.
Hallelujah. O le willingness la, the willingness, the willing heart. Le sa, the willing heart, le sa utala noa I le aso. Tato fai upulunga. So se mea lava te whaia I le atua, te whaia mai I lo loto. Te whaia mai lo loto. Lela olo tala no le mata upu leo le offering. Pe o I tono le tuspa ia. Pe no whaia tu. O le offering, o le mea le whaia oi. Amen. I to tono le lua koe ni tono le mata upu e varu fai upu sifulma lua. Lena tu siei Paulo tu se koe nito I le fisoswani e koe nito a na I le ekalesia I Jerusalema. Whamai la I o le tala Paulo. Whamai. A wā a whai ua iai le loto fia fia. E tali le leia lea. E tusa ma mea ua ia te ia. Ai le tusa ma mea e le o ia te ia. Amen. O le tana noa Paulo I le taulanga. Whamai le tala Paulo I For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have. Amen. E tusa ma le mea o naya te oi. Amen. Peo no whai atu. O le tau langa la. E ta tau o na whaia I le loto fia fia. Le lua koe ni tolo na mata upo iwa na iluma atu. Whai upo e fitu. Whai mai le tala le tuspa ia wha mai. Ia ta itasi ma fōa I e pei o na fili fili I lona loto. Aua mariti ngā. Aua fōi ma le whaatau wana wina. Aua e alofa le atua I le ua fōa I ma le loto malie. When it comes to offering, it's not the matter of the mind. It's the matter of the heart. A olo I le teimi o lau taulanga e whai. E le filifilia e lo mawhau le te leo le tupe te avea. Yes, e filifilia e lo loto le tupe te avea I le taulanga. Whaafefeo na e whaia. Le lau atua mo mose whaata I ta inga. Ioi, e le teimi fu I le te aluai. A oina e tango e ave le taulanga I le atua. Ma ai le mea o lae fia I ai lo loto. A whai e lima se furu tāla, a e te whaalongo atu I lo loto wa amata ona e ko mumu. Aua le avea le lima se furu tāla, e le o fia lo loto. Hai me te le alu I lalo le lua se furu tāla. Why not? E le o whaia le taulanga o se whaasala I a te oi. Amen. O na alu le lalo lua se furu tāla. Ai ala tu fo le lua se furu tāla, ala lava e whaalave nisi me I a te oi e le o file mua lo loto. Nothing wrong. Pe a to yalu la sfutala. Alu la sfutala. Ai a o foi la tu sfutala e te fa alongo to ilo lo to le fia. E pule ha oi. Susu alu la le limatala. Amen. Ai la tu la limatala e le fia la valo loto. Le la makang le fia le se ke o fa la lava peso la kiki kele. Fai le me fia lo loto. Alu ila lo tala. Amen. A e alu watu fo de tala, e le fia lo loto. Ke ofo foi kai lo loko. Ke ofo foi kai lo loko pe fe le fia kala. Alu ilalo sfuru sene. Se furu sene? Yes. Alu ilalo sfuru sene. Amen. A we alu watu fo de su sene, a le malia lo loko. Makua yo wo fo ala lo loko. Ai ke le malia sfuru sene. Koe kangwe koe kusi pepa se kasi sene. Faia ia malie le mea malie ilo loto. The willing heart. O le mea te whaalongo. Le mea te o le malie. Ai a vese mea ai le o yeise file e mu ilo loto. Tele na tupu ya te au. E ise teimi wa vea ise mea. Ai umai fongo koe ngofo ufa pia. Wa vave ke la ufa unga wa fai wa ave ni mea le ngei. Ale uvo. Wale iso file e mu. O le mea nai o le mea ta o le taulanga, o le mea te tango ta pena, ia e mauti noa, o lau already lo heart. Au e te vave le whainga o le taulanga o le mea ta pena. O le mea te tango ta pena, e ave mo le atua. Amen. Le la tatou wola i le afoi, i le vahenga mua, o le taulanga I tonu le tuspa ia. Amen. O le mea lo le taulanga, e le sila le atua I le tupe te alu atu ma oe. No, e le sila le atua I le mea la te alu atu ma oe. Le lau latu tatou o tua le amatanga lava o le mea ta o taulanga I tonu le tuspa ia. I tonu le kene se wha.
Amen. E mua sila le atua ia te oe le te alu atu. Amen. O le tāua ia o lea, o le mea tau o le willing heart. Amen. E fua le vaaia le atua i le taulanga i lou loto. Mea nai ala ino fai atu ia te oe, si aki lou loto, o le loto e filifilia le taulanga, o te le popole. Penga fai mai le kou e ka le sia po lea, penga fai mai, kako fai ka ilima afe mai. Okay. Le la uhalu na le tunga, le la kikilo le kula e ole. Tu sa lava pena fai mai to e ka le sia lima afe. Ai a e ko mumur fai ngola lima afe. E ma i maula lima afe. Te afe i te faia maleoi. Yes. E mafua ona o fai atu e afoi. Ona o le fina ngalo le atua, fai le mea ua e fia i hai. Amen. Si tatu toi o ai tua le tusi lea. Ni no fai tau wana nei. Ona e tā ua o le fasimele au mai tonu i e ai foi. Ai tatu tele i o i le tusi lea. Tau o mua i le. Amen. I le lua korinito na lona mata upo e valu. O le tala lea Paulo lena fai le au korinito. Fai mai le tala, fai mai a fai ua iei le loto fia e tali le leia lea e tusa ma mea ua ia te ia. Ai le e tusa ma mea e le o ia te ia. Amen. Fai mai i mea na ia te oe. Ai le o se mea e le o ia te oe. Amen. A fai e le i avatua e le atua se lima afe o lima. Aua le fosia. Yes. Ona foi mai le tala le tuspa ia. Le umala tato wo, le si fai upnei rumat. Foi mai e avatu. God gave the seed to the sower. E le mawhai ona e luluina se mea e le avatua e le atua ia te oe. O le mea le wala ina stress tangata ma avele e ka le sia ma whaasala i tangata. Ona o lātou whaia i o lātou lavala. Ai wa uma ona whaamatala mai e le tusi pa ia le au wala sao ma le au wala tonu e sa o loto ai oe, sa o loto ai au, ai malie ai le atua. O le mea la ua tuo e tangata i to tonu, ua whai e tangata i lo lātou wala, mo lo lātou aia mi o tonu, wa le ngata la ua stress ai tangata, ai le malie ai le atua. I to tonu le tuspa ia, whai mai le tala, la fo le tala lea, e tusa ma mea ua ia te ia, ai le tusa ma mea e le o ia te ia. E le ma whai ona e vatua se mea, e le o ia te oe. Amen. E te avatua mea olo ia te oe. O ia lai, ona o te le o whaia le tala lea. Ona o te whaapea o te le agree mo meo le mea leo e whai long e whai itaunanga. Ona o le tele o teimie e le lei pe a whai o lauo e whai se no ngā tupe. O e le te alu su e se sa ili ngā tupe. E le lei pe a alu e whai le sa ili ngā meo le tupe le nā. A o lae malia lo loto o le mea lae te mana o e whai mo le atua. O na tauia le atua. Ai a whai e te alu e whai. Ai ono lo loto. Ono o lana wha atonu mai e ta ilima hafe umatangata. O lona mafua anga lea. O isi tangata umo a inga lai o. E ko a se furu ka ngako le a inga o lai whanga o lai fo. E ko se furu whanga o lo makua lai o. E whai ngā luenga umatangata. O le lātou la, ngare ka ilima ka alam, ka ilima sifuru marika ngaka maua le sao ngā mea. Male a inga na le to atasi le tangata whai ngā luenga. Le la atau mawhai ea, e le tango lima. A le la atau mawhai e tuli le lima hafi. O la laua iai le mea o le fosi. O le atua, e le fosia na mea, e ala no whaatu le tala na, o na e o i le wha la tanga na whai e le atua mo oe, e le i fosia o e le atua e le wha la tanga. E le i sau le atua whamai, karia lo ngai Yesu mangu e le i boilo, karia ngai Yesu, e le i fosia wha pēnā, na uma to e sau Yesu tu i le whai tuto ofoi mai, a e loto e tatala mai, o watu. So se mea lava e fosi, on mele na o inaia o le atua. So se mea lava e fosi pe wha malosia. E le o le atua o le ti Apollo. Did I say devil? Yes. So se mea lava e ye se mea tau o se wha malosi.
ele o se mea mai le atua, o le mea mai le ti apolo. Ono o le atua, ele wha malosia na mea, o le ti apolo, o le ngaoi ma le whao mea. Ele ma whaila na o whaatasi le lua lea, ele ngaoi le atua, ele whao mea le atua. E ngaoi le ti apolo, ma whao mea, ma wha malosia na mea. I to tonu lai I, foi me le tala le tusipa ia ave e afoi, ia fia lo roto. Right? Aua le fosia oe, I le mele I o ailo malosi. Lana tau me le tusipa ia, foi me lo tusipa, foi me lo fai upu, fa longo lo fai upu e sfuru tonu, foi mai. Awa o te le manao ina ia mapunisi, ai lai lo o tau. O le tala lea Paulo, lai tala noa Paulo I, for I do not mean that others should be easy and you burden. O le tāua I o le fasitala lea Paulo. O no le manatu Paulo, ia pālengi uma mea uma, auange I wha mamawhalunga o le si ainga, alae fia le si ainga. Ia pālengi uma, ia ave tusa ma le mea o laenga fatia, a whainga fatia le ainga le lima afe, whaila autou lima afe langa e koa lua se fulu ko ainga ngai whainga luenga. Ma le ainga lea, e laena o lea, e na le to atasi tangata whainga luenga, a walava se lima sutala, se laupa sene. Asea, ona na le to atasi, foi mai la ia, awana I wha mamawhai nisi, aea, alae ngofo isi. A o laina fa avasenga I le olanga ia tatu tatango fila au mai le olanga le nei luas fu tangata fainga luenga I le ainga le malima malosi le nga luenga te le tongi mar tangata la fainga luenga the normal labor work I le tu le na to tasi tau ma failo tangata le faile long luas fu afi a o le ainga le nga o fainga luenga mai la ko me mo luas fu afi o fe o la tangata ia la safa le ainga ko akasi le o nga kilia polonga le o la inga le ele o paleni la le lo na famele tala ia Paulo la au mai e Paulo la o onga when it comes to offering ia fia I lo roto a fai o le inga le wa marilia la to ia fai le sful los fulu afi o la maria la to roto amen praise God pe a fai o la maria la to roto a o lo la ina onga ko mumure su ingo le foi le su engo los fulu afi Yo le manga kua le kale si ona avea le maua fai tala tangata I le tino keriso ma le e kale sia keriso ai le oni awala o le atua lai fai o awala na fai tangata o awala fa de tino o le va ainga tangata se va ai ke le kaulanga pai ai le kiki kaulanga la fai. When it comes to offering, it's a matter of the heart. O le me fidi le loto I to tonu le e kale sia a o lo na faile meta o le taulanga. Amen. Hallelujah. Smile. A o na faile meta o le taulanga I to tonu o le tino keriso. Ele e fai mai le me e fina ngalo malie hai le lo matua ma le toe ina ma le me o marilia I latou o le latou taulanga ave I le atua. Amen. Pe no fai atu. Ele kilo le atua I se amount. No. Fai le taulanga Amen. Te fai lau kala lang. Ele me fai no fa nga ngi me li kupu do wo langa ele le over tu o tinonga. O me le tupu ina I o tatou. You know wa o ina tatou. Amen. Hallelujah. Au ke re fia. Amen. Fa longo I e malama. Ai o te fa longo fina. Langa umo fa ali tu te o mau tu spa ia. O fa mai ole fa mai ole afo. Ole upu moni. Na te fa sa o loto oi. But telo taimi e mua fa aika o le upumongi e fa ko fa sa loko muni ai oi. But man, it doesn't change. It is a truth. Amen. O le taimi la. O le a wani o tatou faia ni tala. E fa abia no faia o wani I faia ni upu fa to sina. Ina ia ino fa emotion kanga ka I fe kangisi I give more. That's not the good motive fa I se me tau langa. O le isi fo itu a fo no le mea o le tele o whaingo taulanga e ini se whai mai ia o le kausanga le nke ngei ia le sa lima se lau kausanga le nke ngei e a whaasili aku kausanga le ngei i le ngei kausanga mana ia it is a good reason mana ia le mawhau ngā ruenga le tua
si aki le motive. O le winga lau tala, si ati le anganga na te whai hai. Wa u whaalongo so o tele le whainga o taulanga. No wala fa u tonu o le kale sia wala fai. Fa mai ia o le kau sanga nen ke ngai ia. Ka mo fais ka fa silinga kau sanga nei. E pe e falling o se tau vanga. Wa kau va po ye sili le lako kaulanga. Wa kau va le ka ngaluenga male male ku wala wa kau va po ye sili la ko kaulanga ile mea. E fa ale tino la. Yes, ele fa ale tua. Ona fa ale tino. Ona vai. Tino o me competition po le ola compete fa pena. Ola compete le number i leva ai po fere number sili. Ele fa ale nganga o lai fa ale tino leva mai ia sidi kaulanga a pai mai o fo isi kemi ke fo ko fa longo fo mai ia e va ai fainga la va nga ola ko sidi la ko e pe wo mai vi ia ai fo ile kale sia le mala kaulang ola wa ave vi inga kangaka a o fele vi inga ole tua le se mea zero makwale vi ia le tua wa va ele le ngole tua fa pi ai me or kaulanga ave ile tua. No, o nai fa ale tino le whainga. When it comes to offering, o le mea malia i le loto, e le o se tauvanga po ai te le. You know, it's so sad. O le winga la utala e no whai atu. Because se ala no o nau e whai loa atu le. Ne fiong pa i ale atua. Nothing wrong for a te against. No. This is not talking to o te whaasanga tau se i se tautonunga. No. This is for you lete mai moa mai. Mo oe lete mai moa mai. A whai o naifia whai lau taulanga. A e mana o wha manuia le atua ia te oe tusa ma lau taulanga. Whai le awala lai whai mai le tuspa ia. Ai a whai foi o e mana o. Alu la su e mese foi upo tu spa ia pa fai se fi nau no mata upu lea. Tele o mana o te fi nau le mata upu. Ai su e mese mau tu spa ia e tau mai ia te au. Ta ia se mea na fai mai le atu e tu tono tu spa ia e fa atu langa pe fai fa atau vanga le fai ngol meta o tau langa. Pe no fai atu o le na ua fa le tino. Ua fai le tino le tau langa o le o to ia se anganga. A ole atua e fa ale nganga me fa ile atua. Ole atua la pe a fa ile taulanga. Amen pe ona wo tua ia aua nei ave se fa ma mafa ilungo tangata. Aua nei fa ma mafa ilungo le tangata ala no fo tangata. Ole fina ngalo le tonu tu spa ia ngalu lu e fa tasi uma. Aua nei ia kalo fa si ainga le lima vai si ainga le ole ale me ko ke mafia au mai tu tonu e fa ile ngalu ngale tua. Fa pingi to te loa when it comes to offering to tonu tu spa ia it's not all about money. Ole tele o taimi o tu tonu tu spa ia o lai tala no e ile me ta o fu o vi inga po o fu o la ngutu. That's an offering. E ile me ta o taulanga o lo tino e pa ia mamalie. That's an offering. O le taulanga tonu tu spa ia o le avele o lo taimi lai tala no tu spa ia le taleni. For me avele taleni e invest. That's an offering. O lai te avea o lai te alo fa o ngala o taleni fa te ta inga. O oe kakaki kala. Le lai ngofo malau kalingi le whaonga inga. Ala esu esa kaki kala lea. Ale kale sia. O lo walu lai ave lau taleni investio. E te alu e te sosoani nga luenga lea tua. O la laua ave lau taulanga. Amen. Wa ave lo wola, ma wa ave lo tangata o le taulanga i lea tua. E whainanga luenga lea tua. So, it's not all about money. E ala no tala noi tupe, because o le tatou topic, o le tatou tala noi tupe. Amen. Ona, tatou ola i tua le meta o le taulanga. Amen. I tua i le kenese, le taulanga mua tu spaia. Kenese o lona ta upo e wha. Fa mai wailoa a tamula na vao, eva ona tō waile o ia ona whanau mai eile o kaino o ia whapea ane, foi ua o maua ne tangata mai a Iova. Wa toi whanau mai foi o ia o lona uso o apelu foi o le leo maa moe o ia, a o kaino o le ngalue whanua ia. Ua o ina atoa o aso, ona avatu waile o kaino o le fua o le whanua o le taulanga ia Iova. A o apelu,
Wa ia avatu fo iulua itama o lona lafu o e pepeti ai lava. Ua sila mai Jehova, whaalongo le fasi fo iupu lea, ua sila mai Jehova ia a pelu a toa malana taulanga. O whena sila ia ile atua, ele i sila le atua ile te leo le taulanga na latu ma a pelu. Pe fiangi maa moe ngalaku mga ia, po le ale amount langa iai, pe fia le kupe langa whaire kaulanga, ele i sila ile atua. O aina sila ia ile atua, na sila mua le atua ia a pelu. Whai mai la i o tuspa ia, ua talia e le atua lea, whai mai ua sila mai Jehova ia a pelu, malana taulanga, o le taulanga, o le me muli atu itua ia te oe le whai le taulanga. Whai mai la ia, ai peitai o kaino malana taulanga, ua ia le sila iai. Kaino, wa le sila iai, malana taulanga. E mua sila le atua le tangata, a ele iwa ai le mea la latu ma tangata. Peke lakua ma le fasu senge, ai a sa o le loko ke whai ai, e sila le atua ia te oe. Ai alu atu ma le lima afe, ai se selo loto, e le fia sila i le atua. E le mawhaina e whaofoa le atua, i se te leo se amount. E le mawhai foi ona ofo le atua se me te whaia. E se me ofo i le atua. E le ofo le atua i se mea. Mai ke fiu e whaingi mea, e le ofo i le atua. When it comes to offering, it's a matter of the heart. O le mea fili, e sila le atua i lo loto. Le loto e te whai ai, whai mai a oina fia le loto, e tali le leia le taulanga. Pe a oina fia. Ke wa ai e ke whaia, le aise ko mumu, e mai loa nganga whaafekai, e ile taimi. A ua le ai, e lisi aso ngā, wa whai ngā kaulanga, e fuitasi fu e kalisia. You know, oa, ua le isa o kupe. Hey man, le isa kupe, a ke lolo wa nganga iai, ono ua le isa o tupe, e wa ai luka se kinga o foa, wa i le whainga o mea whainga. Moko ai keu wha le lei, whai, e aku raka ngaka fo i lele, e aku wa oma ka penga inga mea fo ngale, e aku whao ngā, tangata i atu mara tau tupe, e atu whaila tau taulanga, a o au ka penga inga o foa. Amen. E to atele la na ave le focus ka ngaka like me la ko kupe, e mako ai ngalo ka penga inga o foa. Amen. Pe ele mana ia na tangata la kuku ka paka. Amen. So te lo o taulanga uma mea na o taulanga le te whaia i le atua. Wha mera tala just pa ia so se mea tau te whaia, i o tau whaia i le atua. Pe lai tau te whaia i le atua. So when it comes to offering, it's not all about money. Amen. Even your time. Hallelujah. O ila, e sila le atua i lo loto. E mua va ai le atua ia te oi. Ai le iwa ai i lau taulanga. Amen. E mua va ai le atua ia te oi. Ai le iwa ai i lau taulanga. To o lesi tatou taulanga i tontu spaia kene se lus fulua. Taulanga lea tala ia Abrahamo. Abrahamo ma isa ako. Tatou fai tau ai. Ono ile le tano le taulanga. Peno fai atu le taulanga ele o se mea le atua. O le taulanga o le mea le fai e oe anga i le atua po le mea tutongi o le tau. Ona ave le i le atua. You pay the cost for it. Mea na tau le taulanga. Ai esu e mai le atua i the willing. I le ngā wai. Fa mela ia. Ua mawai ia mea. Ona tofo le atua ia Abrahamo. Ua whapea mai ate ia Abrahamo e. Ona tali atua i lea o hau le nei. Ona whetalai mai i lea. Ia e ave loa talii. O loa talii e to atasi. O le ua pele ia te oe. O isa ako. Lava. Ma e alu i le nuu o Moria. Ma avatu ia te ia. Excuse me. E whai mataulanga mu i lea mea. I le tasi maunga o te tauina atu ia te oe. O na ala tu la i leo Abraham o le tae ao ma whaanofoa lana asini ua ave fo ia ia ni ona tau lelea e to rua ma isa ako lona atali i ma ua ta isi fafie e whai ai le taulanga mu. Ona tu la i leo o ia maalu i le mea na tauina mai ai ele atua ia hata ia ua o i le asotolu ona te pa i leo Abrahamo ma ua iloa le mea ai mamau. Ua whai atu Abrahamo i ona tau lelea. Tali atu ye i nei ma le asini. O mare tama, ma te o
ma te o I o e tāpuai ilo mātou fo I mai ai lea ia te o lua. Amen. Ua fai, ua ave fo I Abrahamo le fafie, e fai ai le taulanga mu, ma faae ai ia isa akolo na tali, ua ave fo e ia I ona lima le afi ma le polo, ono ai lea o ila ua, ona fai atu lea o isa ako ilona tama o Abrahamo, ua faape atu, lo tamai. Ona tali me ai lea o ia lo watali ie, o aule nei, ona fai atu lea o ia fauta, o le afi ma le fafie, a o I fea se tama I mamoe, e fai ai le taulanga mu. Ona tali me ai lea o Abrahamo lo watali, ona tali me leo Abrahamo lo watali ie, e au mai e le atua se tamai mamoe mana, e fai ai le taulanga mu, ona o faatasi ai lea o ila ua. Ona o faatasi ai lea o ila ua. Ua o atu ila ua I le mea na tauina mai ai e le atua ia te hia, ona fai le Abrahamo le fata fai taulanga I le mea, ma faafu le fafie. Wana fusi fo ilo na atali o isa ako ma faahee ia te hia I le fata ilunga o le fafie. Amen. How many of you know I le faatino ino le taulanga lea it's a two man of faith. O le faatuotuo o Abrahamo, ma le faatuotuo o isa ako. O ile na vali me ile ata o Yesu le tamai mamoe. O le atua, ma Yesu, they both have faith. I le faatino ino le taulanga. Faapena fo ile ata I le tuol whenga tuai o Abrahamo ma isa ako, they both have faith. I le faatino ino le taulanga le fumela ia. Ona a apa atu leo Abrahamo lo na lima I le polo, o le a fasioti lo na tali. Ona vala au I fo leo le angelu o Yehova ia te ia mai le langi o faapea mai Abrahamoe, I le ua tali atu o ia o haule nei, ona fetalai mai I le o ia so ia le olo lima I le tama. Awa fo ia te whaia se mea e tasi ia te ia. Awa ua o ilo nei, ua e matau I le atua. Ina ua e le tau fia lo watali, o lo watali e to tasi, awa e tu mai ia te au. Amen. O ina sa ili mai ai le atua, I le loto ai, o Abrahamo. Po o ai e sili. Po o ai lai mua le loto Abrahamo. Amen. Ina ua fai le atu e Abrahamo au mai lo watali, o le mea le alana I lo e le atua, o le mea numera tasi lea, o le best lea Abrahamo. E sili au kia Abrahamo isa ako, ngai loa nga mamoe o mea umarai ko kongolonga ainga, e sili atu ia te ia le tama leo le folafolanga. O leala na sau le atua to e su e mai, pe ua atua Abrahamo I lona atalii, pe o lai sili a Abrahamo na ia. Fo mai la I ta wa vai kwale akua, sole o la fasioki Abrahamo, wa matua ia. Tali tonu a Abrahamo to fam e afoi. E fa atu mai le tua e fa tau lunga atu na fo mertala Abrahamo I tau le afoi fa kale ku I e makio e fa ka ulanga ma ko o mai ai. Na I lo le leia Abrahamo e la ke ko o mai markama. Ale na fai ai ina ofiside fo isa ako ai o fere ma mo e fa mertala Abrahamo e saunie e Jehova le tama ma mo o langa I lo Abrahamo o sea faith. La na I lo Abrahamo le atua man me la mana o le atua. Amen. He know. He knows le mele la tano tuai ai o ina o fai ur fa me le tu me le tala le tu o le o lo te mata o ya ta. Le o lo me na tono lo loto. Amen. When it comes to offering, esa ili mai ele atua lo loto. Amen. E su e mai ele atua lo loto la nei la te fai ai se taulanga. Po e fai mo lo loto atoa. Petele o fai mo lo loto atoa. A e fai se taulanga. E le tauna la ve se me ta o se komumu. A I lolo le ago mumu ma I maula taulanga. Awa e aveloa give by faith ia malia I lo loto. Faia ato toa o le atala na ave umalave Abrahamo o le mea na sili a Abrahamo. Amen. O le mea na faia Abrahamo o le mea sili. O le mea na o tumtumunga o mea Abrahamo ina iai lo natali. Le na ave o le best le Abrahamo o le ave o lo natali. Amen. Hallelujah. I lumar tu se e peru na fai mai ai o le faatua tua na ofo e Abrahamo lo natali e fai mataulanga. So I tonu la I le vaaya alea tua. Tu sa laile I fasiotia Abrahamo lo natali. But he already killed his son in his heart. Wa uma o na fai Abrahamo lana taulanga I lona loto.
Mena na la info martala ala tuse e peru. By faith, he offer Isaac as a sacrifice. Wa umana ia offer ina. Wa umana ia whaia. Ifea, lenta to whai tau tunei le i whaia. A o whiana whai ai, na tupu to tonu o le loto. O lau oti ia isa ako tonu le loto ta malo lea, e wha mua mua lo na matau i le atua. When it comes lai le pea o le teimea, e whai le taulanga, e sila le atua. E le isu ea mai e le atua ia aper amo. Pe kofo mai le atua se si mea, nga o nga umafu matala blamu, leo o ulo te matau ia tea. Leo o ulo mea nei lo loto. You know, o na te hava ia tea. Amen. Lona winga, a ona e whaia le taulanga, o lai te whaia i le atua, o le mea te hava i le atua. Peifo o le whainga o laus furuai. Amen. O le mea te ana ina i le atua. A hao ofuna whailau taulanga, it's the same thing. You honoring God, a ia te whaia lai le mea malia i lo loto. Peo tala a Paulo, whai mai le mea na wa ia te outou. A leo ni mea leo ia te outou. A whai leo ia ke oi. A ua le whaia ai wa leo ia ke oi. Amen. Tau. Peno ta ua il taimiwa. Il taimiwa sola. O vaenga ia when it comes to offering. O te le mana o toso tu tasi le mataha upu wana o tupe. O ne ta ua umalava ngā luenga re tino ke riso when it comes to offering. E le amana ia lai tangata. E pe e le whaafetai e tangata e pe a o re tūranga tau tupe. Ona acknowledge leo tupe. Ai le acknowledginga tangata o lo whaalu la tau taimi e furu ai le whale ke wai le whale whai ei ngā luenga o e whai ei ngā luenga te tonu ngā luenga le atua. Amen. A veire ka avale mea umalava ia wa lava ngā luenga volunteer lai whaatiro le tangata furu ai le toile tome e pe le acknowledginga enisi. Pathe e a foi e le mawhai le tupe na whai mea na. Se longa kanga kokongi ala la ke le o whaalu ar kupe ala e volunteer na tangata o la tau na ia offering. O isi taimi, o lau tāleni, ka aile ki kala pianga o mea ume whengano invest. Amen, a whelo o whaonga ingolo o langa angai, ke le ngā kālengi ake oi, me ke le alue ki au ngā whaonga lau tāleni mo le li. O le isi tū o mawhau whaonga. Amen, a tonu o oos tangata whaipisingisi, i mawhaiona e invest tonu e kālesia, ni mawhau whaonga le lei, e mawaisa tino, mawaisa tupele e kālesia. Nai offer lau service. Amen. E leo tongia mai o le kalesia. Halaitea. It's an offering o mea umalai fai mo le tino ke riso. O le na tatou vai. O le keleia. O le keleia. O le mele o lava e te ave i sesi. That's an offering. O lai te offer ina. Offering. O lai te offer. O le mea ua e tongia le tau. Ai ave ma leisi. E o fo ile. Tono tusia ngā luenga. Tono le amatanga tusia ngā luenga. Neva ai ile tele o tupe tangata ia sa. Ile amatanga le kalesia. Ngō ka ngaka wha akau ala ku whamua. Ai fo wa i te offer. Lenga e maua markala ia ai foi. Ana niama sa whaiwa nai maua tonu nā. Ina ua tupu le na foi. Le e kalesia. O mea nana sa tupu i loto tangata. Le loto fo ai. E a foi. E peua. Ha ona sua malia ia te oi. Te mana e fo e whaalau i tele na maa lo le atua. Amen. O mai whaatasi o tino ke riso o mana tua i la ia e se tasi o whaia onga lea ontu spa ia whaia onga lea e fia ai le mele pasika e alu lea onga e alu le pasika vo i le ia e ai whaia onga la i le ongu spa ia ia ro whaia kurongi o whaia onga i le e whero i pasika e iris ka ka lo whai mai sori ai longa la e whaola inga ngā wa iris ka ngaka aki e marka ngaka ile pasika pe po ole uru o makua ke ole sa ngaka po ole uru fo mai o le fia ka o makua fia ka male anga uru po ola mas o le fai rasta nga wa ka nga fasi e pe wa fai la ko judgment according lea e pe fo ringa po ole uru ka ngaka wale anga o nga rasta le uru wale anga e pe wa ele certain way fo ile ona ole tu manga fo ile e pe fo ringa o ki pupu uru ele loku wa e pa ia e fōringa a whailo pe lau e mea le loku, wa e pa ia. O le ko akele lau whai pe lau e lai o le whai pui pui. Ia, ko akele i o ka ngaka, lai whai e lako pe lau e mea, o lai whai pui pui. A le ko akele o ka ngaka, o lai whai e lako miki afu mana ko, lai uru po o lau whai rasta. O le ko akele i a lai ka lai Yesu. Si, o te ngā mawa whai religious na le utu, to tele o tātou male when it comes to giving, o lau whai whai religious le to tele. Le whai, o le whai lau tālau le o lala o le flea foi le faia onga le me le a foi le fifia pasika tala mo endu lala fifia foi le ai ela le stasio tamiti a onga se tonu this is like 20 years ago
Whailora tala ale la hunga whawhi au. A wha mai le kala a fo. Wha mai le kala ale atua na whai i le tamatiti a onga lea. E warka miki a onga fu e whailang pasika. Me vai e whio i pasika whanga o le atua. Hei, whai pasika whanga o le akua. E le ngara au whai kengi e whai pasika. Le wha pēa ki e nungol pasika o nga e wha mai la i or. Ka maleanga ra kala e veri pasika so. Ngā o ka ngaka leanga e whio i pasika. Right? O lo walu fo i tono le whare taa vale. E le avea i oi ma taa vale. Right? Going to the garage, that doesn't make you a car. Le wha pēa ke laku le kong whaka vale e oso me fo mai. No. Wha pēa nā fo i la lo ngofo nungol pasika. O lo ngofo nungol pasika e avet pasika. E le avea i oi ma mangko mop. Ye pe avea i oi makangaka o kengi leanga i ngei. No. O la avea oi ma oi la te alu nunga enjoy le a. So se mea la alu e. Awale. Man ka koe man ka kom kau. Alo tan no tuai. O le lau fai le tua i la foi. I le kamiki a onga i le student le. E tango e ave langa jacket. Le ofu ke pasika. E kango e so ana i le fai a onga. E ave mar fai a onga. La e foi. No ala ia out of jacket. You look at like $350 American dollars le kau le afo. O le afo. O le jacket ki ke pasika le ngai. Kango loa le a ona le tua. O ia le kamiki a onga le. Ave le jacket ave mar fai a onga. So, fapu por tala. Ina ua o ile. Luas futa usanga uma vai. 20 years later. La ua alu le fai a onga e alu e. Alu e whangoka, mo lang kaimi fu alu e whangoka, lai. Fumeo lai nofo lai karanga ofi. Ai ke ua koe au mai e le atua, God remind him le kamakiki lea, kamiki a onga lenga vaku le jacket. Ua kala ngoa koe le atua ia ke ia. Ka ngono le fai a onga lea vili le, la secretary fai. Can you look up this name, su e ifo le, ia ifo, kamiki a onga le ma. Su e tungo, lai fai fe au le si tu Amerika kamakiki lea le na. Ia, ona vili lola ia i o le afo. O fai a onga lea ma fo so ta i fo ile le ma fai mo sa no na saula i la sai sau te la unga i la ekalesia na o le ekalesia le it's a big church sau te la unga i la ekalesia ia ma fai loa tu fo ile o fa me la i o tala i fo wale u be nice sau lo la ia o le temila na o le tamatiti le i lana ekalesia wala u fai fe au o le kele o le manga o mise la ko loli lua lori ke kele lai mga o mia mo lana ngā luenga. So e wha popo man la te wha o maino la tau hall. Right? O lea la asa we la unga i ngā luenga lea ale a whai au lea ale whai a onga. Umana la unga, hao lo ma le offering. Hao le offering. O le offering le nā lena ave i ngā luenga la ukama lea. Wha kau i lori e lua. Ko e wha i ma lea. Ma le whale lana whai. You this mega church mo ekalesia te tele ekalesia ia kama ia a o nga fo ai o mo fonga milionga mo kupulu milionga loko e kasi lea la ua lulu ai o le winga na le no to fa matala ina le tala na o le mena lulu o le jacket na tango ave le jacket i o malea ai fatu a uma to se la lima sfuru le jacket na fa ile tu e fa tau alu o ai ave male afo ma le fa ia o nga le fifi ke pasika 20 years later I saw le harvest Saule mena ina o sele lua loli ma fa uma malea male malato farsa. Amen. It's all for my from talaina le talale fa ya onga. Na ma fuona ia mana tua le tamai titi lea. Tam titi a onga lea i le antu spa ia. Ona o le teimina avatu ele jacket na ia te ia. It was a really nice jacket. Ka unga ka expensive mele nei. Aina latu fo hai mana ia. Lela na ia mana tu na toi fa manatu to ele atua tamai titi lea. Lela na mo nga luenga lea. It's a principle o le mea na mai ele atua. When it comes to offering, fa moe ele atua. Fa moe ile nganga o le atua tai oi. I also remember ele kasi o tala I don't know la fa apia mai nge ekele karikongwai. This is the true story. Ele tangata na alu tutonu lea. I tutonu le ekalesia. Kango ave fa amau o no ofu. Wale ai mase tupe ia te ia. Ai wa fai ile atua. True story. Fai ile atua. Ole mea pito I sili ona fa tau. Ole saini le isana me avi. Kango kala momoku fa amau longo ofu. Ai tuto ele I fai o se mea na ula ile atua. No. Ele au wala na ia fai ai ile atua ino na fa tua. Na o aina na faa lia I fole matau tio le tua. They end up give thousands and thousands of dollars.
All by faith. When it comes to give and offering, man, it's all the matter of the heart. O le me whaia lo loto. O le me te whaia I le whaatua. Amen. Ele fosia ka kou mea. O le si tala. Amen. O tō mana tua fo, o le tala pe no whaia tu o le. Tō o I le lua Samuelu. Amen. Lua Samuelu o lona mta upe lua sumar wha. Wha pupu tala. Tatou whaitau ia tā vita ino wa mana o tā vita e whaile. E osi le whata whaitau langa whamela ia. O nā luane le o kato ia tā vita I le aso. Wa whai mai ia te ia. Ia e mali wae. Ma e whaia se whata whaitau langa ia Yehova I le me soli ei saito. A aruna le sa ye puse. O nā luae le o tā vita e pei o na whai mai ai kato. E tusa ma le polo inga a Yehova. O na wa ai mai ai le o aruna. Wana I loa atu le tupu, mana au na lo o wae ia te ia o na luatu I leo aruna, ua I foto ele I le tupu, ua whai mai aruna, o le ale mea ua maliu mai ai lou a li I le tupu I lana au auna. O na whai atu ai leo o tāvita, o te sau e whaatau mai ia te oele mea e soli ai saito, ua whai ai se whata whaitaulanga ia Yehova, ina ia tau fia le wha mai ai le nuu. Ona whai mai leo aruna ia tā vita whalongo o tala aruna. Ave pea ia, ma ia whai ai tau langa o lo ua lii le tupu I mea ua ia whina ngalo iai. Sila mai ia, o povi ia, o whai ia I tau langa mu, ma mea e soli ia I saito a toa maamo a povi e whai mawhawhie. I to tonu o le whanua le nalu tā vita iai, e le o se whanua o tā vita. Na alu tā vita I ia aruna, e whaatau mai le whanua, e whai ei le taulanga I le atua. Ai latu tā vita, ai sau ia aruna, whai a tā vita, a watu fua le whanua. A watu le whanua lea, e whai ei le ngā ruenga le atua. A watu e whai ei le whata whai taulanga, ma whai ei lea, watu o lai ei mapovi ko kongo le whangua, o lai ei le leile lau ele, a watu umai ave ei, o lea lau a whai e aruna, e ave fua ia tā vita. Amen. O le makua fia o e kale sia I onga pōngei. I le ko I ngā tio lea. O le keimina vai kako ke aku e wa aise whangua fo I lele. Ai sau ia I se kangaka fo lele fo mai. Ia avaku fuar whangua. Ko akele o e kale sia fia e ko I ngā tio nga. E fia I me maua fua. For my, it's the favor of the Lord. Yeah, sometimes, you know, this is what mele tupu a. E ho foi nisi e kalesia. The truth is, e ia isi e kalesia. O lau o whauala tō e kalesia, I lung o whangua isi a inga ai fosi. Ngola ia anga pongi le tua, e kau mawhai e sau le tua e whamanguia ma prove mai le a foi. E sa o la tō langolanga luenga le tua. Aua, e le ngoi le tua. Ma e le si whanua foi le tua. No, e mamayo mea le tua. Mamayo mea le tua. Keilo, o au no whinga luenga le media, e ala no tala no atu I vaenga nei. Guys, no whinga luenga le medias for years. O le tele no nofo tono whalwhamasino o alu mo meo whanua. O mata upu nei no whalongolongo ai. O le whangua o le si ainga, o aku le si e kalesia whaolainga, o aku whauailunga, ai o whai makamu whai e fosia lako mea. Ngola ia kakalo I le atua, ma whaasanga kau le ainga e onga mea, mai tōna onga luenga le akua, e le nga oi le atua. Nga kau wa lea I fua leo le atua, ai le ai o lea, e le o whaonga ina ma whau o le whanau le atua. Whaasa au I whaingon ngā kala. Yes, e le o whaonga ina ma whau o le whanau le atua. Matala tuspa ia, trust in the Lord with all of your heart. Don't lean on your own understanding. Aua te whaalango lango I lo ma whau. Ele o whai mai e aua, ele o whai mai tuspa ia va esele ma whau, pe ele whaonga ina ma whau. Whai mai whaonga ma whau, ai aua le whaalango lango I ai. Aua foi le fosia mea, ma aua foi, tinga aua le avera ngā ruenga le tua, ma mea le a fosia I mea tangata. Te inonga e fōha I mai mea tangata, kwa au mai la ia. Yes, ele nga oi le atua, ele o se atua whao mea. Mea le ngā ule koe fio mai ka ngaka I kongo le loku. O ngai o aku, e siri aku ngaka ua lako wami o kongu, ngai lo le anganga o ka ngaka. Beno whai atu, ino o whai ngā luenga tonu ngā luenga tustala. I sing this. O le vaku o lea. O isi kimi ka kingo fwoi, waka maa isi kaimi.
I le vai akunga, o le whingau mai, ai umai fonga, o ke ngia mai e whaamasingo. A o le kuku aku fai te au. Sei tu low le pa ele o fai te au uma, sei tu low la vale. Le la fa. O le kuku aku au ngā le atua. A waka vai akunga. Wa o ke ngia mai e kangaka ele un kangaka faola inga. Wa o ke ngia kangaka faola inga. O nga ele e fao mea whangau ai foi. E whangau le atua. E whaare kingo ala kou mea. A fai ona e tau tupu nā mea. Hei, aua. Fa mai la i tala i, wa latu ta vita i, e laku ka vika i o. Ola, ai ofa me le tiol, oko se maanga i o le tiol. Ko i ngā tiol laia, ma kua i fia ya e kale sier ke mingai. O le waku afa mai fua mai ia, mai fua e whai ngā rue ngā le atua. Mai fua mai, ngā o mea mai fua lava mea. But I want you to see something so important here. A ho ona e loa le me te whai e le atua. A ho ona e loa le taulanga le me le te whai e le atua. Ia e loa, every offering o le taulanga o le mea e totongi e oe. E le totongi e le isi tangata for you. Ina ualu watu le tangata le i a ta vita whai e ta vita. Ave le whanua, a vaku mapovi, a vaku mawhawhie, o mea umanga, whai e le taulanga i le atua, whai e le whale la foi, whata whai taulanga. Amen. Pea no whai atu, it's a really nice deal. Pa o te manao ia te o te vaaile vaenga lea. When it comes to offering, o le mea e totongi e oi, it's come out of your pocket. From your willing heart. For me tala tavita. Ona whai mai leo aruna ia tavita. Ave pe ia ma ia e whai e taulanga aloa li ile tupu. I mea ua e finangalo ia i sila mai ia. O povi ia e whai e taulanga mu. Ma mea e soli e saito. A toa maa mo o povi e whai mawhawhie. Amen. O povi malako wa mo fo lele. E ave whai eile. Os kaulanga. Whakasi masai koma mea umane. Ave uma whare kaulanga. Whamerta la tā vita. O mea umane na foa i mai a runa le tupu. I le tupu. Ua whai mai fo i a runa i le tupu. Ia finangalo alofa mai e ovalo ua tua ia te oi. Ona whai atu leo le tupu ia a runa. Aua lava. O le tupu le tano i o tā vita. Aua lava. O te whaatau mai pea ia te oe i lau tau. O te le whai taulanga ia Yehova lo ua tua i taulanga mawafua. O le mea nā taulanga li i whangpau. E te le whaia le taulanga i le atua i se mea mawafua. When it comes to offering, o le mea e totongi e oe. Come out of your pocket. E totongi le e ka le sia le whanua. E whaia ngā rue ngā le atua. O le ngā ruenga le atua, e totongi e tātou le tau. Aua le wha moe i mea mawafua, o ngā wha manguia leo le atua i tangata lai whai mai, ai misi le ka le sia le wha manuianga. Misi le wha nau le atua le wha manuianga, ai manuia e iska ngaka. Aisea, la ngā laua whai e lātou e vea mataulanga, ai makua musu ale ka le sia totongi. Ma naia yo le whaatata inga le me e tāwita whai mai, o te le whaia se mea mawafua e, o kere a vea se kaulanga i le atua i se mea mawafua, se mea le ialu e le wafu. Yeah, so o se taimi e te whaia i le mea tau o le tau langa, e totongi e oe le tau. O le mea totongi, o le mea ua e mawhaia. A ua le ngā whakia re kau o le whangua, aua le fosia. Aua kau mawhai e sui pepa o whaamasingonga inga ia malo e whau e kau wharsai lunga e whawhele e kālesia. E whawhele a inga e onga. Mea ngā kaursi kua oi. Pea no whai atu, I'm being in this for years o tilo tilo. Waka maa isi kaimi o whaamasingonga e sau kukui whaurunga o kengia. Ngā ua, ngā pei aren kami, o ka whapea woi ka lo whai lea kua malanga. O pe waka maa isi kaimi. Amen. Hallelujah. Tato oile. Te manao ia te oe. So atu ile taulanga mareko. Tato taimi. Hey man, almost finished guys. Tato taimi. E tu se mareko. Olona mata upa lus fulua. Ma ele o tu se mareko ile lus fulua. Eko say Luke 22. I'll double check with my reference, guys. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ole, kai siu tango e. On sai mai siu kango sa ilia kule si kako o ile lap tatano tuai a. Ole, ina ua ina ua sauia ia le tuai ile taulanga. Amen. Na ile taulanga le. Na ile taulanga. Let's go to Romans. Romans 12. Famaltala tuspaia. Ole nei le ausoe o te ai o yatu auto ono le alofa muti vale o le atua i auto tu ina atua auto tino i le atua o le taulanga ola male paia male mali o le mea le tatau ai ono auto faia. O le taulanga ele o se mea le atua o le mea oe. Ele mafai ona e avea le se furuai o le taulanga leanga ele o oe ona le taulanga o ile se furuai. Ele mafaila ona e avea se furuai na famaila ia langa faila o kaulanga. No, that's not an offering. O le se furuai ele o se mea o le mea le atua o laua e to e faafo ia mea le atua i le atua. O le taulanga o le mea le na e fai mai o i tupe i e totoi. Maua makulo kokongi ai kauna ia fai se furupasenga o se furuai. O kupe umaranga e kokoi. O tupe na oi. Tupe la na a fai e afoi. A fai e afoi. E lima se lau talalu tutongi e se lau sfuruai ia. Pe ke o koe e fa ka ingala ke o koe lau fase lau. O tupe la na fase lau. Fai lau fasoa. O mea umai kounga. Pule a oi pe ke kango ia. Pe ke alu e ke hausi ai. Pule a lava le whaonganga o kupenga. Pe ke alu makua whaakau mangengi au loto. Wais ka ngaka o mai whamai kia. O le campling o ka ngaka rai ngei. E lei masa uwhi au i langa i le o sa ukupe. O le mea ngā ia. E pule a ka ngaka i langa kupe. Wala ko akele o istangata. You know what the funny thing is? To atele o istangata. Wale ngofo file mu. I mea whaonga ia isi ka ngaka lako kupe. Because it's the honest truth, Ele si asonga, so ele si kamanga o si finge palangi fo le la ku faka mo o kulang ka ifau. O ka ifau le palangi. O le manga ia o le kola fo le fa mau le u o le ka ifau le palangi. Ya, ke loa fo ke ko ka nga ka ia pi au lo fo le. You know, you can tell it's like really expensive fo le. So le, o la pasis palangi manang ka ifau. E mara kala la ka manga mo sorry. Ango sa ukupe la i mea i mai mau sa ukupe fa aka wi fuala mai mau le kupe fa aka wi le kolole wa inga i si mai le si palangi malanga mara kolole mai le palangi ya and yet o le wa tango na yeti nga fu le me o la fa nga i tu peis ai le osana tupe ele osana tupe o le la inga i fu le kupe pa i la inga e pule anga i la nga kupe pe kia i pe fa aka wi ia fu I kolo anga mai le anta I fau pe valu pe iva o lana tupe. Hey man, e fo istanga te o mai foi le mai ke le fia ia pa I mala fa se vai le fo I kupe fai le mele fai ngo kupe wa pe ia o ia le kamao o la vai ngala ngi le fia vai o ke vai ngi o ngi kuku o le loto o ke vai le misi o po ngesi pule ala ko ila ko kupe ele ngi ka ko kupe Leila se mea la tatua iai foi tupe istangata. O le tupe awa, ave le tupe le tua, o le tupe le tua. O le isi no la tupe, o le tupe le na oe, o inala ya o ngā, ila le whao ngā le leo le wisdom, e whao ngā e pui le tupe le na. Ia e lo pui e ia lava lau whaasoi, pere e la le o la lau tano le ituna o la ngole mea na oe. O le lau tano tau ia, o le tupe na oe, o inala le tupe na, o ina e te whaia mai le mea tau o le offering. O le mea wa malia I lo loto e te avea I le atua. Pe ke avea mai le susenge, pe lua ka la, pe kor ka la, pe ke avea uma fo I le fase lau ka la, that's up to you. E pule ia oe. O le mea le na, e fai mai lo loto malie. O le offering la, o le mea le na, le fai mai o le seed e lulu, fai mai o le fatula le na, le tano le tuspa ia, e ave lulu, fai mai God gave the seed to the sower. E ave le atua le fatu I le lulu. E ave le atua le fatu I le lulu. Lona winga, a fai ele ava tua e le atua se fatu. Wale e ke le lulu la.
ai ave le atua le fatu i le ululu tal no for tu spaia our time tal no for tu spaia to man tu fo le tala this time tatu wo le tala ile fa fine fo ile le na watu fo ia na le no atu le au mau mea fo ia ai te ua let me find a good reference guys for you ina ia mafai ona tatu wo ina sfunulua Luka alona mata o Mariko guys Mark 22 Mark 22 or Mark 12 yeah fa ko le 22 fa ya 22 Mark 12 41 for mine sa no fo Yesu e fe ngai male me e te waitupe o sila fia fo e ia le vao tangata o la fo tupe i le mea e te waitupe e to o tele fo o e mau oa ua tele ala to ua la fo i ai e la to e fo i lava i le amatanga ma wrap up i tato mea peno tala no atu e le kilo le atua i se amount le ua tato le ua to au maia le tala no fai atu o le tangata mau oa ma le tangata mativa amen e le tutusan malosi o la vaenga i e to lua foi mai la ia o mai le to tele foi o e mau o tele ala to wala fo yai ele o se fata oto le mele le ai o le mea sa o la ku por fainga o kaulanga kan kala fai ala ngofo Yesu maka me fainga o kaulanga how many of you know Jesus still the same up until now o la ngofo Yesu maka ya ka ko kaulanga ye lafo he never changed ele amai el tu spa ia kusi le ka ngo fa kumor ku spa ia langa ulengi me fa kumor ku spa ia no na au mai ina ia ta uto ia te oe up until now Jesus is still the same o la fo ia tilo Yesu i lau offering malau taulanga fo mai la ia sa no fo Yesu e fe ngai male me e te waitupe o sila fo i o ia i le vau tanga to la fo tupe i le me te waitupe e to tele fo o e mau o tele ala to wala fo iai o aluane fo i le tasi fo fine mativa o tilana tane wala fo ane tupe i ti elua o le ko tane e tasia amen ona vala au atu lea o ia i ona so o fetala yatu ya te ilato e moni o te fai atu ya te auto o mea le nafa fine mativa ua oti lana tane ua lafo i le me te waitupe ua silia i ala to umana lafo i ai foi mai le tala Yesu le fafine lena latu masene ma latu lafo le mau oa lena o atu lafo lako ka i lima afe lenga lafo ilunga marka ala le fafine lenga denga laku lafo fa longo tala Yesu foi mai le tala Yesu le tala le lafo i me te waitupe ua silia ia lato umana lafo iai. How many of you know o Yesu na te whai, this is the righteous judgment. O ia o le wha masino tonu. A whaina whai mai Yesu e sili le taulanga le whawhine lea na i lor le taulanga le milionea ale umau mea i nei. Up until now, it never changed. Ele suia Yesu. This is so sad. E iei le toa tele. E pei a ho ona to atele tanga e atu le lotu e tele la to mea ma tele la to tupe fo iatu e pei wa favorite fa na o tangata na e pei e ngale o afo e pei e favorite tangata e mo to ai mea ai a o ina tangata le tango lima ma tangata o lau avatu mo lato ono le malosi o le tupe la to mo e pei fa ale yango yai o le tupu le o langa le nei and I also see in my own two eyes. Yeah, no over aye o mata ni me fa pe no ola ifo. Ola ifo me lene over ai. Sorry. Ole favor your fanga ole. Ala va ngala la ngai kele la ko kupe. A ole ngai ngale pingi o ka ika. Se ala ngai ka ring kupe ma kwa ngai la so. Yeah. Ole oni me no o ina me ngole ala. But I also see in the scriptures. I for me the tala tuspa ia. E sili le fafine lea. Ile va ainga la le tangata va ainga ile tino, a fai le tino. E sili le au mau oa. E sili le kaulanga le pulenga la langa kele mena ko kele o le master pulenga ke ma ngai ye le kula o so le ke fai me sili. E sili le va ainga ile tino. But the question is,
o ai sili i luma o le atua. Sili ai le e kale si o laila i kiki lako fo ai, pe sili le paki la e paki ai o le mea ke le la e maua i o. Whamertala Yesu, sili mamau i le tua. Ai ele mea nā laina sili, tato ua vai pe sea. Whai mai leo tala Yesu, a wā o i lātou ua lātou lafo nisi mea mai o lātou mea ua tele, a o ia ua mativa, ua ia lafo ana mea sa ia te ia. O ana mea e o lai. Le nei whawhine, o mea e o lai whawhine lea. O ana mea ia ngale pau a leo le senginga ia ke ia. Na alu lafo ave Ma tangata ia, o lana lafo le 5 afe tala, a lai nofo le 2 miliona i tutonu le account. O le 5 afe la, it's nothing. Compared to 2 million. Right? E ese mai le whawhine lea, na ia avea ana mea lava. Na fōwai na ave i le atua. Mena ai fōi. I le vainga la a le atua, e sili le whawhine, na i loo tangata la, lana na lafo i le tele o lātou mea, ai na lafo le fine lea, fōwai lava le mea na toi mea na ia te ia, na ave i le atua. E whaape nāla, a e manao e te whaia se mea sili i le atua. Se mea ta pena ai i le atua. Amen. I actually go ahead of myself. Ana nei. Ai o te manao e wha atu le tusi lea aroma. O lona mataha upu lea, o le taulanga lea, from my heart, this is the offering. O te manao e tu ina atu ia te oe pe e manao e whaise mea sili mo Yesu nei Christmasi. Se mea sili mo le atua, te whaia le taulanga, aua e le o tupe, e le o ni mea malia i le atua. Amen. O lai manao le atua ia te oe whai mailai, o le nei le au soe, o te ai o ia te au tau, ono le alofa muti vale o le atua, i o tau tu ina atu o tau tino i le atua, o le taulanga ola, ma le paia, ma le malie, o le mea le tatau ai, ono o tau whaia. O le vai taule nei, e tele ina ngalo ai tangata le atua, but this is a really great time, e te ofa ina ailo tino i le atua o le taulanga. Aura wha o ngā inga lo kingo ngei wiki le afo i nei aso. Ia, i o mai tangata, wa sui wa e o fōlo tangata o le taulanga i le atua. Ave oe wha taulanga i le li, o le taulanga le nae manao ai. E le sau le atua e la vea i se tupe, pena sau e la vea i se fale, pena sau e la vea i ni la au mani na sau e la vea i oe, ma lo wanganga. Na sau la ia, na fai mai le ia le taulanga, wa umala na fai le taulanga le atua, na fai e le atua le taulanga, na ia totongi ina le tau. He offered his son, for God so loved the world, he gave his only begotten son. O le alofa o le atua, na ia fōa i ai lona alo pele to tasi. O lo alofa fo i le atua, e te ofo ina tua i lo wola i le atua. Come from the place of love. Not from a place of judgment or, guilt. Po le lava, it has to come out of the place of love. Te ofo ina atua i lo tangata i le atua. Amen. O le taulanga le nae sili. O le taulanga o le ofo ina atu o lo wola i te au na i le atua. Ave lo tino o le taulanga. Whao ngā o i le atua i le neiva i tau ma le nei ola. Ma le wola e whaavau. O le taulanga sili le nā. Amen. A ona e o fōlu tangata i le atua. O isi mea umalava. Ke vai o iai e pālengi umalava u kupe. Pālengi lau kaulanga. E sea, o isi mea uma. Whai ngō fia ia. Whai ngō fia ia e fōwai. Ke vai e pei o le mea fua. Kei mi lava ke komita i le atua. Whakusa alo ka lea oi. When it comes to offering giving, man, it's like, ke leo isi kaimi. Sometimes, e no mato ainga, to be honest with you, on mako ainga, ele si kaimi ngā fo ilele, e maua mai a, o lai kake kaukango fo ilele, o umang whaila ka wha sol pākiki le kupe. So le ai sauli pākiki e whamarkara lo kōrua, le si māsinga ngā, the whole month. This is our income the whole month. So le makuai, whamai, ke loa, ave umare ka income ngā, ave umai, ave lulu, ave umai whainga lue ngā lea tua. Ai ola ka ua kua. So out of our hearts, wakapo loka mga favoi. Ele fa ko singi fa finga va ko ya sau I need to just loko o willing when it comes to the wa makan kau
kau scratch no city singa ko kango ko chuno wa no afo ko chuno loko fa sa ovo dele inga ia give willingly. Amen. Ave maloto atoa pino vatuai everything te fai ile tua fai mai lo loto fa manuia le tua ya te o sa mo fa manuia foi nei vai tau tai fo nea fiafi ile fa onga ino nea vanoa wa e mafuta mai lungo re tātou poloka. La me le tua mātou ta mafa aftai nea vanoa mātou mafutai ha o ina ila upu ta mai se lava taulanga. Awani o mātou whaia whaatau wanau, awani o mātou whaia whaatau vanga, a i o mātou whaia mai o mātou loto malie e whaapeona whaia tuaile vi inga ila ua fiu. Au fwere whaia whaatino pe e fosi tama. Feso soani lo manganga o lau whanau whai loia te latou wa umaona e tā penaina ta iala ma au wala e tusa ma lou fina ngalo e whai ai le taulanga mo e au maile au wala ma whaasino maile ala moni ne i o mātou manuia aua ni o mātou safa a i o mātou whaia ona o le tele o taimita ma wa avea taulanga ma sfurua i o se whaasala i o mātou tangata wa avea mea whaale lotu ma mea whaasala but this is not your will. This is o mea ia tangata. O mea na whaia o le system ma le tūlanga wa wha tūlanga i le tangata le tino le e ka le sia tama. Ai e iai lava lo fina ngalo wa umo na wha taatia o loo i to tonu o lau upu. Wha manuia i lau whanau, wha manuia i ate i lato o malava o mafuta mai, wha manuia fo i le nei vai tau o loo mātou iai, a o wha amanatu e lau whanau, ia le lou maliu mai le nei lalo langi, e whaia le wha o le tanga mo i mātou. Wha manuia le tua ne e fiafi malo longo si mātou watano, fo i vi ingai lau fior na swafa o Yesu Keriso, o le mavala au tuai nei. Amene ma amene. Whaftai tele, sa mōle mafuta mai, wha manuia le tua ia te outou, whaftai le nei a fiafi, ma le nei lau lau, wha peona mōle a vanua tātou te whasota iai, ie tātou nunga, wha foi le vi inga i le tua, ono o mea o ia whaia mo i tātou, malana ta ita inga i o tātou wola ma soifua, ia leo wa iai le nei a fiafi, to ita ita ia to i le tua lo tō wola, o le tō soifua i le aso, aso tofi, e to so ino tātou prokalami ya tonu o tuaiwa fa moe le nganga le tupo felis le la ko ya nga e tātou mata upu ya fai fu to so no ta upu le ya e talo le tu le susi ono na lana fionga ya mfalinga falia mai ya tātou e mafai no tātou va ai i mea moni e fa sa o loto i tātou fa foi vi inga i le tu i mea o malava ono so fo Yesu wo le mavala au tu ai nei ya ma fa tino ina nei o nanga amene ma amene tātou toi feilo i la sto fi fa soi fu ya. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn
being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't